ubwo ngifata mikrofone kuva igiterane gitangiye usibye none nayoboye ku ikanisa ryacu muvuge ngo amen amen. Icyo nari nshatse kubabwira nta kindi si commentaire cyane n'icyifuzo tugiye gusengera. Hari icyifuzo baduhaye mba kiremereye kandi yavuze ngo tukimufashe mu Nabinginz. Ikibazo kiremereye gasaba ise wa mitera gihe yaraheruka no ku rusengero igihe yaraje gushingira mitera. Yatubwiye ibintu bikomeye cyane. Aratubwira ngo ahantu mugeze cyangwa ukuntu jewe meze sindi umugabo wo gusengera kaunga, urwego ngezemo sinusengera kaunga. Yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo tuwa dusengera ibibazo birya byananiranye arizo dusengera iby'ingutu. Cyo kibazo yakimbwiye nkizi, ariko kubera dufite umwanya mutoya tukeneye kumva umuvuga butumwa tugiye kugihudumiya tugisengere tubaza Imana. Kurya reka ndeke kubera impamvu Imana izivuga ikaranga igatanga n'umuco igatanga n'icyerekezo. Muvuge ngo amen. Aba bagabo bose ni abagabo bo kwizerwa. Iyi ministeri iyo umuntu asabye kujamo turamwiga kandi tukanabisengera kuvuga ngo yinjire muri iyi ministeri. Muzi Yeshuwa ikibazo yagize. Yeshuwa n'abagibiyoni baraje baramubwira ati dore inkweto zacu, dore imyenda turi bene wanyu. Muzi ikibazo n'ubu ngubu ikibazo dufite na cy'abagibiyoni ni ukuvuga ngo tutinda ku muntu tukavuga ngo ese uriya mukobwa uje kutwiruburaho uriya mugore ni gute. Nibyo bitekerezo nimba wari ubifite uzoze uko tuzaguhudumira. Twete dukeneye abantu ngo babe 500, aba baje ni bakeya. Hano turi hafi abantu 100 hano muri Kenya. Turi no muri Amerika n'ahantu henshi hagiye hatandukana. Ni ukuvuga ngo turaziranye kuva kera. Nico gituma iki kibazo nkibahaye ngo umuntu wese ucumva ugihudumiye turaje kuzegeranya nyuma y'umukutano tuzamubwira igisubizo. Muvuge ngo amen. Amen. Nta material yo gusibura.
neza bizeye.
Bwana Yesu asifiwe. Tuzamure sisi tu. Hallelujah.